Asibingelele obingelele ngubaba udokotela baboyisizwe ojabulele umfana umhle njengekhehla lomlungu umzukulu wamancingisi. Namhlanje sithatha leli thuba elihle esingayisoli futhi ngalo. Sithi ake sinikeze indoda kaNkulunkulu umphathiso wezifihlo zezulu ukuthi akakasibingelele mase sitshele ukuthi siphatheleni namhlanje. Baba awubingelele. Sibingelele babudokotela, sibingelele kakhulu ngenhlonipho sesikhona. Sibingelela bonke abasibukayo endaweni ezihlukahlukene. Sibonga kakhulu. Sike saba nawe lesonto edlule, everything was on fire and sibuka ama-comment abantu basharishe ukuthi babudokotela usonana umfundisi ngathi mina no uNkulunkulu sekukhulumile and ifuna sikadefy izwi uNkulunkulu elikhulumile thina silalela kaSathane lisithi idla nanti apple. Yes, elikaNkulunkulu liyakhuluma kodwa sithathe kakhulu elikaSathane. Lithi idla nanti apple. Lithi nawe ulithatha ulidle aphula kanti kunezwe la selifike eqaleni. Kunezwe lifike lokho yokudla kodwa kaSathane ukwenze okwaNkulunkulu ungakwenza ukulalele. uSathane akasho ukuthi lalela uthi enze. Usho ukuthi thina njengabantu silalela kakhulu, senza kakhulu. uSathane emva ukuthi sekhulumile. uNkulunkulu siyamlalela kodwa osingenzi uSathane uyasenzisa. Ngoba kuloku abesikhuluma kakhulu ngokuthintwa. Ukuthi abantu bathinta izinto namhlanje bayilento abayiyona, bathinta izinto namhlanje abantu banama criminal record, bathinta izinto namhlanje abantu baphelelwe imisebenzi. Athi umusa ubuzwa uyazi uJoji toilet paper ngobani? Athi akuthi ne-6000 ngibambe le toilet paper. Imali wawuza uJoji toilet paper ngobani? Athi kodwa ne-security likaze lekubambe le toilet paper. Then bengenza ukuthi si recap yes. Last week it was powerful. Abantu ba comment abasizakele kuningi okwenzakalayo. No siyabonga kakhulu namhlanje uthini umyalezo osiphathele wona? No ngiyathanda dokotela ukuthi babudokotela asike sikusho ukuthi kukhona lesisho esithi the price of freedom. Okay. Ngesizulu kuthiwa ixabiso noma inkokhelo yenkululeko eyenziwa. Uzathi you mean freedom does not come free? No, ayizi free. Ngoba even imfundo ayizi free ngoba nawe ufuna ungalala ebusuku udadisha. Ukube beyiza free wayengeke uNkulunkulu anikele ngoJesu ukuze kukhululwe abantu. Waba neprize okwadinga ukuthi uNkulunkulu akayikhiphe eyigazi likaJesu ukuze kukhululeke abantu. Njalo mekwenzeka inkululeko nayo kuzomela sihlukanise kabili iliberty nenkululeko. Okay. There's a liberty, there's a freedom. There is a freedom, there's liberty. Yes. I-freedom yilapha esithi mesichaza khona siveza ukuthi i-freedom isho ukuthi ukhishiwe esimeni. Kanti liberty ithi isimo sikhishiwe sona kuwe. Okay. Iqala ke kwi-freedom inexabiso lakhona njengoba kukhishwa abantwana bakwaIsrael eEgypt. Kwabakhona iprize eyakhishwa lapho. Ngiyayifuna le mina ukukhishwa abantwana bakwaIsrael eGibhithe. Kunanabantu namanje awungezwe ukuthi ngithini. Kunabantu namanje abakhishiwe esonweni ngezwi. Yes. But sebakhishiwe esonweni ngezwi but imicabango abengakhishwa esonweni. Bashunyeziwe awungizwe ukuthi ngithini kodwa bakhishiwe kodwa imicabango babhema bathi basawushaya baqale bakhishiwe esonweni kodwa imicabango ayikhishwanga. Bakhishiwe eGibhithe kwaphoqa ukuthi bahlukanise ihlathi namanzi. Ihlathi nezilwane ezobabulala, amanzi anoshaka azobabulala kodwa bafaka la kwengozi khona kakhulu in order to sanitize bona. Kodwa imicabango yabo ayizange iphume. Ilento ezoloku ihlupha njalo abantu abakhishiwe imicabango yabo. Mina abafundisi nisazosebenza kakhulu bafuna bakhiphe imicabango lapha yana. Yes. Kufuna khishwe le imicabango yabo le enibakhiphile esonweni baphuma esonweni baphenduka bafakaza futhi. Bayoyibona impilo abayiphilayo kodwa angayibona into abayenzayo. Ngoba imicabango yabo iselapha yana. Yikho ke kufanele ukuthi indaba yengqondo yomuntu siyisebenze. Njengoba sibheke ephasikeni kumele njengamanje silungise umqondo njengoba lithi iBhayibheli iguqula ingqondo yenu ngokwenziwa ibe yintsha. Ngoba uma ngabe isaselapha shuthi ayikho yintsha ngoba indala abantwana bakwaIsrael for example
bathi sebekhishiwe eGibhithe kodwa ingqondo eyisaseGibhithe Ayisasele emuva. bacabanga Into futhi babazi ukuthi eGibhithe bona melinethe babenza njani uma liduma lenza njani melishise okusho ukuthi into zonke eGibhithe babe zazisengqondweni yes injalo bebeshintsha iaddress yes that's powerful babudokotela babeshintsha iaddress ngoba sinobufakazi obuningi ukuthi babayazi ukuthi bana there is a worship that they have to worship because in Egypt they were worshiping something okusho ukuthi imicabango yabo leyo abakhishwa nanamanje siya ephasikeni siya ephasikeni sifuna ukusichazela siya ephasikeni kuzothiwa lihlatshiwe iwundlu isikhathi ke lesi esiright kakhulu ukuthi ube umuntu owazi ukuthi uzinikele ngokuphelele kuNkulunkulu ngokomqondo wakho ngoba njengoba kuye ephasikeni isikhathi esiright sokuthi ke manje impilo yakhe ishintsha uzobuza ukuthi lihlatshiwe iwundlu lihlashule bani lihlatshelwe thina lihlatshelwe thina sonke esikholwayo kumele sazi babudokotela likhona iwundlu elahlatshwa lihlatshelwa abantu kunemibuzo eminingi mangabe kukhulunywa leyo nto kodwa isifuna ukuthi umqondo wakho ucabanga kwawo ngiyayifuna lembuzo ngoba kunemibuzo enkantolo ebuzwa ummeli kunemibuzo enkantolo ebuzwa umshushisi obengekho kade kwenzeka icala obuza sangathi wayekhona imibuzo eminingi esinayo ngephasika iphuma kuSathane yes imibuzo eminingi esinayo ngephasika ongayithola uhlangana neminyango uyizwa eradweni uzosho iphuma kuSathane ngoba uyalazi iqiniso yes umshushisi ufunda idocument into ebhaliwe ukuthi ubhale wathi ubuza into ayazi ukuthi uyabhala wena uSathane wayekhona yiko ke yajula babudokotela lento eyisho imibuzo eminingi iqhamuka kuSathane engena kumuntu lo muntu wena uzomshiya necharismatic uthi uhlakaniphile umbuze ngadideka ngomfundisi ubungasabuza oyena amadimoni abethatha over eyalelwa kuKingdom obumnyama ukuthi abane imibuzo ukuthi bese nimbuzo aqalekile yini unjalo ke ngoba ngesikhathi ekubuza wena ububhema uze umuntu ebheme kude uthi ngaqala kanti ndoda izobe sikhuluma ngesathi sesawubhema kancane ngoba uSathane ukukhumbuza emuva ukuthi siyabona ukuthi udefender kakhulu uyakhumbula ukuthi awubhema wena then usakukhumbuza ngoba usukunuka uthi yabhema yakho umuntu ubhema abantu bayibhemele le phezulu estairs kodwa uyitshela ukuthi lo muntu obhema angithi manje uSathane ukukhumbuza lento ngoba uyakubona ukuthi lento ekhuluma iyaphila and wena wawungekho yena wayekhona njengoba inkantolo umshushisi ubekubuza akafani nommeli wakho ummeli akanado umshushisi ukubuza ngento esayino ebhalo wena yes angithi le wathi engitho nawathi engisho ukuthi le ephasika ibuziswa yini ukuthi lahlatshelwa bani le nto uSathane uthi lalingahlatshelwa wena uphikisa lokho uSathane lalingahlatshelwa wena sekuzoya ngawe ukuthi ingqondo yakho ivumelana naye yini noma ivumelana nokukholwa sekufanele manje sikwazi ukuthi ukwazi ukuyihlukanisela ukuthi uzosebenzisa ukukholwa noma uzosebenzisa ingqondo yini yikho ngithi ke mina babudokotela abantu abasebenzisa ukukholwa kodwa nengqondo ngoba uyabuza ukukholwa ku-eternal ukukholwa uhamba nakho yes akufani nediploma yakho uma usushonile yes uhamba nakho but ukukholwa uhamba nakho ingakho uSathane worried umuntu okholwayo yes angaba worried nomuntu onesibhamu uyazi bese ngoba uyazi ukuthi ukukholwa into yakhe ihamba nakho hamba nayo ikona komjaji ukuthi uyekholwa akekho umuntu ozothatha ukukholwa komuntu ngifuna siyaya lephasikeni siyale esiphambaneni siyalana ePilate esudi izandla lethi mina angithinteki agezi izandla siyaya kudabini sibheke lapha kuningi okuzokhulunywa lapho elahlwa yicala uJesu elahlelwa abantu ngoba washo wathi wabuza umbuzo kwathiwa nifuna ukukhululwe bani sakhulunywa ngefreedom bathi abantu abakhulelwe isiboshwa lo lungile aboshwe kusho ukuthi ke kwathi akukhululwa abantu kuboshwa uJesu thina sezakhululwa kune prize ekhona kunexabiso elakhishwa kunenani elakhishwa uNkulunkulu ngegazi likaJesu efela abantu ngiyathanda babudokotela ukugcizelela kubantu abezwayo ukuthi uJesu khona uJesu uyaphila uJesu unamandla kubantu abamethembayo abantu ababe nesibindi sokuthi njengoba kubhekwe ephasikeni umuntu nomuntu amele manje iqiniso
la ngoba le phasika liza nezibusiso kuzovuleka izinto kuzovuleka njoba ukhuluma igama elikhulu lokudabuka kwesenqa isenqa sethemba kwavuleka sizoba neprayer yokuvuleka kwezinto ngoba kuziwe ephasikeni so wenza lo mthandazo la kuvulwa khona izinto noma ngabe ubani sokusho egcineni babudokotela noma ngabe ubani ofuna ukujoina le prayer akangene kuyona iprayer yokuvula izinto ya kodwa ngiyayithanda lena uma ethi kwathi uma kuthiwa nifuna ukukhululwe bani kukhululwe isigebengu noma kukhululwe ngecala yes but mekusho nje lena azange ayicontest lonto azange yes that's right yes ngoba nowayezazi ukuthi isikhathi sesifikile azange ayiphikise lo wayivuma and then kuthina abantu esinokuyibuka ezempilo asizazi ezempilo but kwaqala ukuthi othi umzimba womuntu umhlatshwa ngomkhonto uphuma amanzi yes sazi ukuthi thina kufuna kuphume igazi yes sazi ukuthi ufuna kuphume igazi thina yes kodwa kuyena kwaphuma amanzi yes that's kwaqala hey khona umbuzo engiubalekela ukuthi ungazi ubuze babudokotela ukuthi kwakwenziwa yini ayisho ukuthini lawo manzi lawo aphuma awusiza ngani thina asiza ngani azosiza ngani thina ya kona ungabuzwa lo mbuzo ngaba too technical but asevese aphendulekile ngoba kunabantu abaningi abenze isibizo transaction but it required water yes that's right and then sengasekho amanzi and kwadinga ukuthi la ngathi khona amanzi kwafuza ukuthi kuphuma amanzi if idwala lakwazi ukuphuma amanzi nomzimba umuntu wawungaphuma amanzi yes ifidwala lapho amanzi yes nomzimba umuntu ongaphuma amanzi ngoba ngibalekela ukuthi lo muzo ongabuze ngoba ngasuka udelay yonke into ukuthi la amanzi ayisho ukuthini but the question is abantwana bamaIsrael babengahanjiswa ehlathini kodwa bafuneka ukuthi bahambe emanzini abantwana bamaIsrael la engasaphuma amanzi kodwa idwala lapho amanzi umzimba uphuma amanzi thina usitshela something yes ngoba ukubeletha komuntu osifazana kuqala igazi kuqala amanzi kuqala amanzi yes uma kuyigazi it's a miscarriage lonto akadedi lo muntu but uma bese kuphuma amanzi khona into sesitshela thina lena singafuna ukuthi ihamba izifike khona uyakhuluma la ndoda kaNkulunkulu uthi ukudabuka kwengubo kwaba i-transactionities yes kwaba ukuvuleka kwezinto kwaba ubufakazi ukuthi lo angena lo adisiwe kunesikhathi la umuntu kuyiphasika uunderstand wena ungathi ngoba kuyiphasika ngoba akayizontshontsho ungathi ngoba yiphasika abazogqeza phana ntshontsho izinto kwaba nesikhathi lana amasosha ehlukaniselana ngengubo zakhe babelana ngengubo zakhe wena hayi ngoba wena ukholwa akuzokwenzeka lokho ngenzela ukuthi ungafike wenza umthandazo athi indoda kaNkulunkulu ngiyaba umthandazo esiwenzile kodwa ngitheme siqeda ngafonelwa ekathiwa nje ezinye izindlu sengena umuntu wenza into ukuthi nokuthi kanti lo mthandazo uthi ubhekephi usathana umthumela asikugwemeke lokho ngoba usathana ozobe kuthumela ngoba usekhona igama olikhulumile babudokotela wathi umuntu oza nemibuzo kakhulu uyena usathana uma the morning ihlangana uthi umoya ongcwele usuke sengekhona sathana sona isilima akasuke ngekhona usuke kuthuma amadumeni akhe ngoba into esikimbalekela ukuthi ifailure yokuhluleka wena kuzodimotha yena that's right kanti demon ehlulekile kudimothwa lona lehlele phansi ohlala phansi lidla impethu yes ngoba nawo amademon ane promotion promote that is why ekakwazi usathana ukuzokuchallenge on one ngoba ufuna ukuthumela umuntu uzothuma umehlulekile demotho yena mase ya disappear ba demotha kusho babudokotela asike sibuyele eqinisweni lokuthi amademon akhona and arenka kuma levels angafani amademon akhona ayapromote amanye anama rank angifani and lo rank i-weak ngoba mhlazana ethunyelwe ukuthi akahambe usindoda kaNkulunkulu ayiphendule ilale namadoda kuyipromotion kuyena kuyidemotion mengenzeka yes kune demotion ne promotion mhlazana intobazana ikhulelwe esontweni kuthi ikhishi demotion lihambe lo itshela ukuthi ayikhiphe isisu ifika izalele ngane kuyidemotion kuyena
that is why usathane engaziyeli ethuma amadimoni because akakwazi ukusurvive amadimoni mengekho thumela amadimoni akhe akakwazi ukusurvive amadimoni engekho udinga wona ayikho injini engenama pistol kuze uthi injini isebenze kahle siyabuza ama pistol kanjani yes ngoba imoto imishaya injini ayibulala injini ishaya ama pistol injini isala iblock isala yona ilungise silena head iqedwe iblock engathintwanga iqhubeka iblock iphatha amanye amadimoni ikhave ngenye isilingane kusume kuba nenkinga ni block engabe nalutho usathana uyiblock yonke indlela zobumnyama yes that's true size sizwe nabanye abantu abashakazela nje wasiye phasike nje abazobe befaka kwesenzo usathana amangala usathana usoko oyozwe isizibu ukuthi sijula kangakanani into soke ifuna lo ufuna oyozwe isizibu ukuthi sijula kangakanani ngoba nje wasiye phasike it's whereby sazi ukuthi ukudabuka kwezinto sekufikile and then ukuthwala kwesiphambano it was not a toilet paper it was easy wena ungabheka ukuthi nje wasiye bukiwe phasike nje everything is going to be easy imuphi umthandazo wenzile uthe umubizela umthandazo okudabula izinto wawuphi wena sifuna ukubuza lo mbuzo ukuthi njengoba kubhekwe ephasikeni ukhona yini umthandazo oke wawenza ulungiselela ukuthi ubheke ephasikeni ngoba leli gama olithinta babudokotela lokhu akusho ukuthi njengoba kubhekwe ephasikeni yonke into izohamba kahle njengamanje sikhulekela zonke sekuzoqala isiphithiphithi kube nezingozi kuye lena le yiko sithi sifuna umuntu ozozazi ukuthi ukhona yini uke wakhulekelwa yini uke wakhuluma nomuntu ozokhuluma umthandazo kuwe ukufika kahle phasike izoloku inkinga njalo ngoba nina kwayena uJesu Kristu waseNazaretha wathi ngosekusondele awathatha abanye abafundisi bakhe ewuthandana zabantu bazolala angabi wena mezoshaya isikhathi kuswe siyakhuleka na wena uthi hayi bese ngilele ndoda kaNkulunkulu ngoba kunomuntu olalisa abantu ngoba usuke efuna ukuthi ungafinyeleki lwami kuNkulunkulu yamkhuleko kunomuntu olalisa abantu ofuna ukuzuza into zakhe nakhona ke manje unfortunately ukuthi ukudabuka kwale nto le yaba yihlazo kwabanye abantu bathi biveze izodabuka kwakhona abantu abakhokhelwayo kuthiwa nasi imali nihambani nitshela abantu ukuthi ayikazi yenzeke lonto umbuzo uthi uNkulunkulu wena yini onayo ongayidedela ukuphikisana nehlazo likaSathane alisebenza ungcolisa umsebenzi omkhulu ngakosuyenzile yajula ke lo isho ubuza umbuzo ukuthi kwakhishwa imali kanti kwakhishwa imali kwathengwa abantu ukuthi abaqamba mabaqambela uJesu sini ikhonto esiyikhiphayo sivumela uJesu yini wena onayo uphikisa ngani ongathi uNkulunkulu umekuthemba kuthembe ngani yini onayo ngoba abantu they were grossly bribed ukuthi ishona ukuthi ayikazi yenzeke lonto ishona ukuthi bamthumbile ngoba lento kuyimfundiso enkulu yamaSolomon ukuthi hayi wathathwa siwa somewhere else wasiwa endaweni ukuthi wafika gano ngoba nengane ezo2 we all know that kuthiwa wehlala eSpain akazophinda wahlala kuphela ngane ezo2 kulungile but siyazi ukuthi kunabantu ababethenga ukuthi ngoba abanali proof ukuthi lo Jesu lapho wafela kuphi ziphi lezo nganzazi ashona phi zona kunabantu abakwakhishwa imali kwathengwa abantu kwakhokhelwa abantu namanje sakhishwa imali kusathengwa abantu kuchithwa igama lika Jesu ezokhonjwa wakhokhelwa umuntu oyizomkhoma imali wakhokhelwa futhi umuntu oyizomkhoma ingakho uSathane uyazi ukuthi ila uwiki khona mekuthiwa wakhipha uyazi uzokhipha because this is where you fail because yena into ayisebenzisile wasebenzisa imali ukukhomba utshela kuphi la and then wakusebenzisa imali ukuvala abantu ukuthi umlomo ukuthi ayingenze u1 rand lo mengizokhipha lo 1 rand nami kuphi ngiphikisa lo uSathane uzothi mkhulu 1 rand kungenza enye into ngawo kanti mina mengaba no 1 rand lo kuze kushaw December ngekwazi ukudeposit even quantum that's powerful ke ngizokwazi ukudeposit ngeze quantum but kunezinto owazi ukuze ukuthi uzenze kwawona lo 1 rand uvimba ukuthi ngabe senginomunye u50 rand ngoba lo 1 rand uhlele endleleni uvimbile uhlele endleleni ngabe mina ngiyaphumelela ukudabuka kwale la khethini kwathi abaliyeka ngale khona la ngeke lithengwe lela likhona sesishayile isikhathi ngabe lo wash cha la ngeke kwakuthiwa se right kodwa ukudabuka kwalo kwaphoqa ukuthi akuthengwe lini but ukudabuka kwalo kudaba ngaphezulu kwaqhamuka phansi kwangeke sakwazi ukuthungeka okusho ukuthi ezinye izinto ukube mhlambe alidabukanga ngaba lithengwa ngelinye la ngeke lithengwe elinye ngoba mina nginalo 1 rand vese ngathi ngiyangesontweni noma ngiyakudoda uNkulunkulu ngokwenza sacrifice ayi offering ngokwenza offering enye into
Yes. but i-sacrifice enye into. Yes. Mesikhuluma nge-sacrifice, ngicela ukuhlukanisa i-sacrifice i-offering imali engisuke nginayo ibhakethe. Yes. But i-sacrifice ukuthi ngeke indoda kaNkulunkulu iye epulpit ayiqoke ibhantshi lami ngiyasacrifice. Yes, that is a sacrifice. Yes, that is a sacrifice. Ngisho ukuthi ezinye izinto zifuna i-sacrifice. And i-sacrifice, hey, babudokotela ukhuluma amagama amakhulu ngoba manje mawufika uhlukanisa i-offering ne-sacrifice. Kusho ukuthi i-sacrifice iyona kakhulu enyakazisa uNkulunkulu. Mase sithi siyayilandela nje. uAbraham kwadingala ukuthi a-sacrifice. Not as an offering. Not as an offering. Offering kwakuyinkuni. Yes. Ezazubazo. Yes. I-sacrifice kweyenye into. Yebo. Yes, offering kwakuyinkuni ezazubazo. Sacrifice asivumeke babudokotela ukuthi kusho ukuthi uIsaac kwakuyena i-sacrifice. Kwakuyena i-sacrifice. Ngicabanga ukuthi icacile. Inkuni were offered to be offered to be used to burn the sacrifice. Clear. Caci kanjalo. Abantu ke angathi uNkulunkulu bengasisiza siyikhulekela ukuthi Nkosi awukusenze sikwazi ukusacrifice for wena. Kuya ngawe ukuthi uzosacrifice ukuthi uye esontweni yomdumisi. Abanye bahlula basaba ngisho ukusacrifice ngokuthi ekhaya thina siphila lento mase kuthiwa ngiyasindiswa ngayini. Ngiyayini. Sengaba yini? Yes, ngoba to accept Christianity as my belief system, I do a huge sacrifice. Sekunezinto mina engasakwazi ukuzenza. Yes. Angisakwazi mina ukuya kwi-night club. Angisakwazi ukudlala indungu nabanye abafana. It's a sacrifice lesengiyenzile. Yes, awusaphili ngendlela ejwayelekile njengabanye. Sekuhlukile kumina. Angisakwazi ukwenza. This is sacrifice. Yes, sekuyi-sacrifice kwayona lokho. And then after ngangithi i-sacrifice iyadinga ukuthi abantu bayikhulekele ukuthi if ngiyakubona nje offering. If I can sacrifice something. Yes. Sacrifice is what we need. Ngoba wathi sekwenzile ke lokho isigwili esithize sa sacrifice angethunela lizongcwatshwa silona. Yes, wathi I sacrifice with my terms ukuthi bengizongcwatshwa lapho udagcwatshwa. Yes. Yeah, i-sacrifice ngicabanga ukuthi iyona ke powerful kakhulu. Usukwenye i-level mawusukholelwa ukuthi uNoah angifuni ukubuza umbuzo ukuthi uNoah emva kwazamcholo sekuphele uzamcholo wenza i-sacrifice wahlaba zonke ezikhuluphelezo wenza umnikelo wokushisa i-sacrifice. Zavela lapha ezinye ngoba zashiswa zonke. Abasitsheli yonke into. Angathi mhlawumbe zadalwa i-sacrifice ngeke ikwenze yini baba udokotela ngokucabanga ukuthi ibe namandla okudala into ebekade ingekho ibe khona. Mhlawumbe ngelila kuyomela sikubuke lokho. Ngoba umbila esowudlaya utshalwa ngumuntu watshalwa i-sacrifice. uNkulunkulu wa-sacrifice angivule eningi. Kwamila umbila kwamila umoba wakwazi utshala umuntu. Yes. And then izinto uNkulunkulu ayezenza kula. Kwakuyi-sacrifice ukula mkhumbi ngakasitsheli yonke into ngoba ezinye izinto ngokomqondo nokucabanga kwethu kuncane kakhulu ukuthi singakwazi ukunderstand. That is why before the eyes of the Lord we are children. Yes. Asikhuli. Hlale siyingane. Izingane because yonke into yethu i-baby walk, i-baby step. That's right. Ingakho bethi uqala kwakho ukukhula ukwazi ukuhlukanisa ukuthi ujengiswa ukuthi usokudala, ujengiswa ukuthi usuyakhula. Yes, that's right. Kusho akekho okukhulile phambi kaNkulunkulu ingane zonke. Ngakho ethi even kwaIsrael wathi akulanda abantwana wengasho ukuthi abalanda crash because everybody lapha singabantwana kuyena. And that is why even i-decision yathathwa kuJesu Kristu wayithatha njenga ingakwathi lesono lesabasenzayo asingabalwa kubona because they are just children. Yes. Usufana abantu bazofuna ukukuthinta bazokuthola kuphi? Inamba abantu abafuna ukusithinta ngoba sizokwenza iprayer yasekuseni. Sifoneleni enambeni ethi 065 3340426. Ibambeni kahle le number ithi 065 3340426. Sizokuthiwa uzoba use-Islandani uzobe naseMthatha. Sizophindela abantu baseMthatha. Sophindela nase-PE nase-Islandani soqala eIslandani. Abantu baseMthatha basifonele ngoba sizoya before kube yiPhasika. Siyokwenza inkonzo lapha ehholo lisedrobheni. Yes. Nasemdantsana sobe sikhona. Nasemdantsana sobe khona. Yes. Ukusho umuntu ofuna lomkhuleko akazinikele manje. Umuntu ofuna lomkhuleko akafonele inamba azinikele manje asijoyine emkhulekweni sikuvulela izinto zakho.
bakhuluma isiXhosa nje labo uzotholela abantu yasesiXhosa kancane ngiyasiva kancane kancane ya nami ngiyathetha mase ngale okay no sibonga kakhulu babudoda bayisojabulela isithando kakhulu namhlanje usiphathele itopic ethi the price of freedom siyabonga babudoda lasibonke